Zari adong impact news ni impact news ki manung hutna da Wahengbam Lalpal na mayam tan mosari kasi manung da kanagi da topic moming si khoi KHEMCHAND'S big interview versus ground reality habni haiba topic si khoi lokho chabi maram di maro ina ngarang si khoi Norris Lab ki interview ma thadorpa interview si Norris Lab ki editor in chief na Manipur chief minister Yunang KHEMCHAND ga unabadong interview ni haiba interview si more than khoi 30 minutes na sangba interview si da Manipur chief minister Yunang KHEMCHAND na phongdo khiba Manipur hoji ori Manipur crisis sigma le na phongdo khiba wafam sing manung da punna around khoi maroiba point si taramuk yawi yai haina khoi na dum pabi yai haiba point 30 sing manung da maroina chief minister phongdo khiba si as a koi Manipur gi state ki chief minister mo ina yamna balance oiba do yamna positive oiba yamna optimistic point of view oiba wahum kya amasu adumok phongdo wahum su koi mami tai aduga morom da chief minister phongdo le wahum sing manung da Manipur gi hoji 2023 May 3 ki orkiba Manipur gi situation Manipur gi crisis Manipur gi irang asing matang da chief minister phongdo wahum si kadai do ma somewhat miamna amsung CSO sin launoriba high-riba narrative aduga miamna understand to posiga kram kai kada no Taiwan na yaubra natraga native si kada no one of labra habagi pot khana su dum thok prai hong lakpa duna maram oraga tasengna masi chief minister gi interview si khoina dissect to hoba yam mathau taba tasengna chief minister phongtholiba posina hoju laiba Manipur gi political gi adum ba situation si divert to ya bi potnam laibra natraga kadonum da chief minister gi stand si laiba no aduga chief minister na phongtholiba hom sina Manipur da tasengna peace normal si propang ngodribra ha wa hong kya lakpa aduna chief minister phone to wahab siga hoji ground reality da Manipur gi ground reality da ori waham siga kadai fo yong na chunari edu kadai fo na manada ba khena ba kari leiba ge have pot da ngasi gi topics lo khosam ne have ngasi gi topics da maroi khanan ne no gi dom impact news ki studio da national level si e gi get etang thong level si oza Leihaothabam Sharatchandra political analyst ni oza Sharatchandra ham tar usri doga ani sub panelist in election biri oza and Satyajeet bureau chief unani oza Satyajeet tar usri Chief Minister KHEMCHAND na khoi gi Norris Lab ta phongdo khiba do interview waham sida phongdo khiba point sing manung da batare Chief Minister na haiba si maroina Manipur gi crisis si solve tongna ba resolve tongna hona ba da Manipur da peace normalcy pro no hona ba da ma ki achowa role achowa duty umsu responsibility lay have posem ma na phongdoi aduga he hogol padi gi hona ba ta hogol padi hona noma gi tumur ga hogol podi hona Chief Minister na pam si afaba myam gi damuk ta afaba thabuk tawpa aduga mangom da sangsin ba Manipur no hona ba si ma ki apam ba pot amu oina thambani wahom dani aduga ma gi thamoi da fawba chum hena khanja potna dumak thabo oina pakto pamjaba dumba miyo ema phongdok miyo mani habi go hom Chief Minister phongdok palaiba aduna lai hom di taseng Manipur gi crisis solution gi pandam da Chief Minister na tong da community sing unakre tong communities unar matung da community sing duna thengnari grievances sing si tar matung da lambi thongi boiro ana laing boiro school gi boiro sum issue sing si tapna khoi gi lotion na ba ma na thok packet pa ho bi wahum thamba aduga community sing makta thazana double lay post thazana na ba gilambi o pro ke have ta dialogue to bosi di yam thok tai dialogue to duna di peaceful atmosphere propagam loy duna dialogue si adum akata na sathaki gani he wahum thamba aduga maroina specific oina Chief Minister thamba si Jiribam district oina di Jiribam district oina di si community lady ba yanatre muknari hariba community sing makta hojik si thazana double amata leitre trust deficit si leitre amato oina khoi hojik Jiribam district oina di himinari have potni aduga IDB oina leiba mayumakai mahan tan so hojik si mayam kai sadran lady mayam kai saba loidam morgam khoi hanjillaga leiba ya tabagi potuni ha boham tuni adna totally Jiribam district na the top district sing yang na da kharma kai di khoi gi peace normal silambi da changsala pui mami chawna tai boham dum leire ta aduga maroina Chief Minister na yamna tabada micham myam amoina tabada yamna khoi da thauna hapya ba yamna phajaba haidra di miyo si polpoda khoi phi seta na polopani aduga nomodi khoi sungso soidana khoi sikhi ke da banga tani ha potni aduna hingi manung sidi miyangi kharadi torongi have wapam Chief Minister thamba aduna miyangi expectations yam high oi ba tar Chief Minister Manipur gi Chief Minister unda adubu mana piribe assurance mana ngangthoi bu waham siga kadai fo yong na ground reality da tawri thok siga juniri bagi have question dum su lakwa tare aduga maroina Maki government na peace initiative am sangsal kan sida khoi karum kan da Chief Minister na Jiribam chalruga halpukan da Jiribam da hek attack chatharpi pot leiba karum kan da ukhul chalruga ukhul da dong ba khoi gi ambush atharak pa mihat mapung thokpa gumba leiba aduna coincidence oram phasu yai natraga karimam da gi thokpuno hawdu machap sawa khang ta taraga sumasi Chief Minister gi peace initiative sida kariguma kharana natraga kana mum kharana khoi gi Tugaina na hotna bagi adung pot am leibra habigi wahum sulak paganda hoi masak maming sapsana haibang amdragasu kariguma kharana di
मागी पीस इनिशिएटिव तो गाइना होनाब्रा हाइबे सिंगदब लई हाइ वहम दि चीफ मिनिस्टर ना थंबा वहम लैबा अदुगा मणिपुर एनआरसी तौबी वहम लाप कांदसु एनआरसी तौरोय हाइ वहम दि चीफ मिनिस्टर ना थमदे एनआरसी तौनिंग वहम दुमुक थमी अदु एनआरसी सी करम मोंगदा असम दा तौखिउ पोसिगा येंगरगा करम मोंगदा अचुम माइगैदा करमना फरगा तौ अफब मोंगदा तौबा यागदगे हाइबदो खनननबा गवर्नमेंट की अदुगुमबा प्रोसेस तौरी हाइ वहमसु थंबा अदुगा मणिपुर की हजिक थोइबा मे 3 2023 दगी थोरखिबा मणिपुर इरांगसी हेक हौबदगी हौना मणिपुर मियाम सीएसओ लीडरसिंग अदुगा मतमदुगी चीफ मिनिस्टर हाइब तारे मतमदु गवर्नमेंट की माइखेदगी थमगिबसिदी लैरिबा चिन कुकी नार्को टेररिस्टिंग अदुगा इलीगल इमिग्रेंट्सिंग अदुगा खोइगी लैरिबा खोइगी ड्रग माफियासिंग असिगा अचौबा खुद अमा यावरगा मणिपुर दा दुंबा सुंबा चुचामपुरी थोरखिबा मणिपुर की क्राइसिस असी ओइखिबनी हाइबी वहम थमनी अदुबु हारि वफम असी चीफ मिनिस्टर कोई युनाम खेमचानी माइकैदगी मसी वफमसी हजे मणिपुर की क्राइसिस हजी केस अयामना हजे सुप्रीम कोर्ट की मखादसु कमिटी सेमगा हजे इन्वेस्टिगेशन चथबसु लेबा अदुगा केसेस तोंगा तोंगा खोई केस कयामसु एनआईए नचिंबा तोंगा तोंगा एजेंसी क्या पाइबनिना हाइरिबा चथरिब इन्वेस्टिगेशन सिंगसिगे फाइनल रिजल्ट अमा लाक्ट्रि बाउदी हाइबंगमदे मदु लाकांदा चप चाबा खंबंगमगनी हावहमसु थंबा हाइब तारे अदुना हाइरिबा क्यासि मनुंगदा हजे की ओइना गवर्नमेंट से पाखली थोंगी यूम कई हजबाद लिंग मंगा हेना साख्रे लिंग 10 साबी प्लान ले पोतनी मोर देन 8,000 हेना रिहेबिलिटेशन तौरे वहमसु थमी गवर्नमेंट से चप चाना मियाम इंटरेस्ट थबक तौगनी है एश्योरेंस तुम उ फंगी यानाम से ओजा लैहाओताबम शरत लाक्जे ओजा शरतचंद्र हजिक चीफ मिनिस्टर की वफम से चीफ मिनिस्टर फोंदोकी वफम से कदाई फौना अखोन उबे चीफ मिनिस्टर फोंदोनी वफम से मियाम मेसेज पीनिंग वफम मानब्रा नत्रगा इंटरव्यू से करी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी नत्रगा सिक्यूरिटी नत्रगा पीस टॉक चथरिब करी स्ट्रेटेजी उ फंगी लवी ओजा सरचंद्र कमाय थमिनी इंटरव्यू सिदेसिदा कोई क्वेश्चन हंगीबा जर्नलिस्ट वाजबीर हुसैन को जमीको से NE North-East Life से Editor in Chief माना हंगसिदा अखोय खैतंग व्यू से खेनबा अमनि यावरे मधु मांगना इंटेंशनली हाइब्रा नत्रगना मांगना मसी by some slip of tongue नत्रगा सोइबा नत्रगा generally some हाइब्रा से कोई कुपलक थिजनबम चंगी नत्रगदी कोई काइन इबसे हजि कुकी जो तौरिबा सिगिदा कनागुमना militant juhai kanagumana amasuhai moina kanmana moi insurgency ni militant ni lepak ki weba kai moi gi demand amagini kaina art hanganam nakalam maduna kuki singla hanba pona ai koi chumda tawriba sina makoina tawriba action adoga madugi leriba reaction si lai koina u matamda masidi pura koi gi terrorist ki action ne law ba ko aduna terrorist ka sumna gi militant ka yam khenei dana insurgency yam khenei dana aduna journalist amana mahakna hekta koi kuki militant ka na haibugumba adagi maitai gi kano inaga koi people se koi maitai ngak tagi oina haibugumba akoi na sila ibadi civil society khangde do manipur gi lalonglup naharon gi hojik leriba kano da leriba su kare peace talk chatpadagi na chatabade na mayam leri punamak che masi maitai ngak tagi interest da अखोगी डिमांड तब नते मणिपुर की ओइना तोबनेब निंग तंबगी ओरसु मणिपुर निंग तमन बा हाइबनेब अदे पुनमक से अखोगी हजिक तोरिब पुनमक सु लेबा अम कलन बा ना अखोगी सिविल सोसाइटी सिना हारिसु मणिपुर कन बा हाइबनेब मैतई कन ममसु मैतई की लम कन बा हाइबनतेब मैतई की लम अदगी अमन अमुक अखोगी कनो द मोइना कुकी सिंगना मैतई निंगथौ की मखादा लेरम देगाइब मा हाइ कोइ चप चाबल लोन खंगरे अदो तसेंबदी 7 Principality leading it, but the Maitegi Lamabama, Maitegi and Eramel. Condemned the amalgamation to Loy Lapin Ramatum the day. Manipur have a Sigi Semakana, Equigila, Matam Yojiti, Manipur have a Ama, Itias, the Mamma Equigi Principality, Punamak Punjindana, Mammy Muditonga, Manipur Congregation Tolico. Adu, objectively, officially Manipur Haramina. I quite getting told, maintaining the table, Manipur getting told never call. Maintaining the Makada Lam de, Hanamoy Habadoma, the Itias Karchina, Kalas and Aduga, Manipur getting told thee, Sangna, or Abnina, Manipur say, I quite get Manipur getting told Makada. Aduga Magi, me and the Karida Kala Kalatapni and Bakala Lakman and Badula, Tongan Mamiko. Without Chief Minister interview to the Chief Minister Haido, Koi Manipur Raza and Manipur Raza, Yapun communities, Kutrata Manipur, yes, Satanga Handriko.
KHEMCHAN'S masida ngasai hai man hai ko ki community kunta taruki chief minister ni ai se hai ba ai the Manipuri chief minister la tabra ba ma se chief minister of 36 ko ki kari hai ni group adugi di chief minister na te ba chief minister se ai ko se da le di amaga subject to kano le hai jage ko hojik le bas geje te yeng bio ai ko ki schedule ka tribe ki list se 34 number le ba latest ko 34 number sida karigumba number amadadi number 4 hairo karigumba hairo ahumga kanglup ahumga loan jo khenaba ahumga club toksilaga torpa ani club toksimba singma yawrakanda masing budi 34 le matamda pulapna club toksimbu amamum thiragadi 39 suyeba 39 du plus maitei amasu maitei pangan haptiladi 39 40 41 leba simade clearly ai gadget to na probably mayam mi mi yani ko madu dai ne explain to so duga lalam medra ai madu ki plan medu ki ama kai ba document am lera ga di ai should accept to ge ko adu hojikti 34 number lera ka club tora ka da 39 pull up lera bani tongan tong maming se tribe khatang gi na total 39 ne tribe to club to sim mayam du yawradi number 4 se 3 yawre na di 3 to di count of the remember mi lo ju khena yawri ba kabui de da rongmai ama sum apui me yauri la ko sumai tong na adu mai la thiba atai da yauri ba ani yawa to ba aduna pulap na ai nei yeng 39 sui ba ko club to yawra kan da ali mai tai ama sum mai tai pangan yauri 39 da 40 41 churu do mai tai ga pangan ga khato ngo ya ga do ali amana mayang jing ke du di yaw ya ra ko mayang muslim ai ko sida lakwa bangladesh intra mai ko ki kasar da ki lakwa ni ai ko manung da ki su yaw roi adga muji gumba kari gumba duna ai ki OBC da kai da haptin biduna amani ko madu ai ki people ai ki lei bagi to bani aduna chief minister roi bai sidi mapan da ki punjabi mi ama dukan phami ba bengal da ki bengali mi ama sida dukan panduna ai ki saidang ga lei baching do adu ki su yauri bani ne chief minister sa ai ki adu da chief minister ge waham jimana 36 all communities I was do hiding by no mana na punna dum ubagi mo ngam di male adu mai na kai khanbi ro no dom lai mo na yam koi la mo agon explain to bi no ai na hari se official document da ibali mana haige hayu mana pairak pa select kangru dugi da ibuduga ai da lai jabuduga ani tonga na hela din khena ni ko madu amani aduga ai documentary evidence ni okay aduna adom da mari ga tong raga madu kan kamna te aduna ibunga su tonga mo chei da ai document proof to boli ko adu ai ko jang kup la khangi manipur gi leiba community sing je aduga ai ko islam community ga kari lon ngang ni se ai ko lon du ngang ngam jo su o sina aduna ngang ni adu jati ni aduni se ai ko adu mana dum experience ta su khar khang de su lei ko si ai na yang na master of loina maksin na te ba ko assassin da di minister gi interview si lady bon pro ground reality si ga yam sound na khena bi pam ta interview le amana mu ko Sri KHEMCHAN'S press ki men du no hambu du mana adum thoroli ma lai ama pai ko lan to bu na te yam ai di nung nung si mana phajana khumme ba ko phajana khumba si da lan ba chumba ma gi point du la amani ag ma yam freely Hindi ke English ka ani du yana ra ka phajana khumme ba ko adu amadu na breng ngang na tor ka mai di journalist ka huna ba ada ma yam free hand oi man le ba militant ka dajin ba mai te gi ga na din ba do ai ko swagi swel isa chana da ba kar yawi mado ma bu yana ka dem to bu na te maram di mapan mi ni na mana khang da ba ko da ba to bai wani aduna asagi moi point da ina sum hayin ba NRC gi wa pham ma to bu do yes NRC si Manipur to go da bani hayin miyang mi kholaw ni aduga delay to ga sum khadam to ga sum tongdana sum bola hangina ba tong buse chi de phatte aduna NRC se government na committee ma semaga expert committee ma semaga karmain to goda ge ba hojiki controversial ba punamak document ka ge punamak puthongari punamak se loina we have to welcome it any document ma puthor puda chummi lali na khato do nate any document ma puthok loi khanar ka committee ma semadi government of India amasung Manipur government ki thora iba home ni thora iba pose machina lalamba ta di government se chop to ni ne ba 2015 level se center da BJP ki government le ba state ta na Congress government le ba matam ne ba adu NRC reply to ri se NRC hangba amasung reply to ri se aduna hali ba dugi NRC ki magi reply do aduda arta hanaba dudi government of Manipur ki khumai ba moina hajat ta le na ko pari be ko na makan ba ya ma to ya du na hayang committee du semadi government hali se karino
मियाम उरेबसिन कन अनदर डॉक्यूमेंट खरो फंगे फंगी से कलाई बाबू एप्लीकेबल ओइदे चनबा याब्रा यादब्रा का बासुगी स्टेक होल्डर मयाम अमसु लैगने बको मोइदेसु लोबो याबा पॉइंट औरगदि लौसिनबा डॉक्यूमेंट लौसिनबा इंफॉर्मेशन लौसिनबा अजगी मणिपुर की लेरिबा चिंग तम पुनमक्सी एनआरसी तौदोंनिना चिंग की रिप्रेजेंटेटिव मनि अदि तमगी रिप्रेजेंटेटिव पुनमक से तौरगा एमपी अहुम लेजने खोइसा राज्यसभा की एमपी अमा लोकसभा की अनि मोइसी चिंग तम पुनमक रिप्रेजेंट तौरिनी ओवरऑल अदि मनुंग द मुक सोमदा एमएलए सिंग मरकता खंगदे ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स नि खंगदे कॉमन पीपल लाइक कोई किसी स्कॉलर्स नि खंगदे लौबा यादु गवर्नमेंट अपाम कमिटी सेमजबदा केम काइदे आई यावरक ट्रेगसो आइना फंगबा इंफॉर्मेशन मंगोदा पीर लोरेदना को अदुना मसे याम थुना तौद्रगदी मदुदा डिले तौबसु हौनदे अदुना सागी आई पॉइंट बाय पॉइंट होरे मथम मथम जो माइजगे पुनमक से हारिबा 2023 की मणिपुर क्राइसिस अदुदु नॉर्मेंसी पुरकपा डिफरेंस ऑफ कन कोई कम्युनिटी की अखोगी कनोदा लेबनी हाइबा ट्रस्ट डिफिसिट ने हाइबा अदगी डीआईपी कनोगी आईडीपी सिंगजी मागी रीसेटलमेंट की अदगी अखोगी कनोदा सीएम की विजिट से मजीद अखोगी ngaalitan amana tawchat matamda gotora amena thoiga se mana mesure den toina to madugi security reason dum na khangda bina to adu security di mana su pai de mina pai di akogi kanona kali kuldeep singh loi pai le chairman ke myam ja aduna male khangju khangaroi adu kalai khangdoriba as per cm na claim to mutung di handa unified command meeting to give so cm chairman chair to roga to no highly highly boy highly let me the problem unified command chairman man we de hoji magna kojaba meeting darkar ledi ko yai madugi mona meeting ji ko tare na mona chief minister na numitugi meeting is chairman hai bane unified command gi chairman mabu happy have order but talk the bhaude dum ge dong ne meeting the chair lo ne the chairman ati have ne oda thabiri meeting the chairman meeting do ki chairman ho jabane adu mo madu koma semicolon da atan matam na te ko aduna ai khoi di madu clear cut information seng pina si aduna ai khoi di di always in ai khoi gi kanoda koi intellectual dishonesty che tong na roi se ba oda chairman oi di na oda na habi si kari gi no karmo mong do ibo notice kham bi hodro kanoda ranjit ki kanoda koi home premier ranjit ana is to home se kano commissioner pu ta man thok bi notice to pa bi yo lore adu ji mo da lei madi dum tbu officer le ramani matam du gi mai notice da hariba kuldeep singh na chairman oe re har torga last sentence da biren singh government matam thoki order do biren singh government thok do until kano da further order haiba du lei ramni na madu home driya anu bo order thok ting ai dia du sanari have ne oda thabi kayo ne yo koi father ni mindal le ram igol pata se koi father si chahi tara le bai mami dum lei ba tum thok ti ba na to ada ekada samna da boxing mo koi intellectual dishonesty system na roi si ko khang na to bu sin amu ne pan se ba loi khang da dia mani ko aduna koi si da pai hajin ba na ki to ba chom to ga ko yamna mal koi na ngang bi na saw na ngang ba le yam na ga tap na ga ing na ga ka to ga koi ga na la ga da ba sam ta ga se mo yam chum na ti mi oi ba gi ke no se mo na matam bro da ka roi da ba di intellectual sin dishonesty oi roi dong ni government pai ba losing ba sin dishonesty oi roi dong ni sima aduna ai na last hai da ga ga di hai lo point puna mak se sri KHEMCHAND'S lai bak na te election to dori se matam ni matung ina 2027 gi election se haugi lakadori ba January tha swai de di kono kan na chimba gi ready la ali ko February March swai man to dori mina hari ba hojik se me tha se tang khai bu phajil ka dore ko adu punna bu thabi rage tha ni pan si da ma hari mam loi ngom da adu ma gi corporation yang ma na nem cha ki gen se wazir ho chena khang ni na ma ka ni kan ni follow lak tu no na na te ma ka gi ma pan da ma tong lei ni no ma la ma matam ka te ngai bi yo hai ko KHEMCHAND'S community ko matam khara ngai bi ma adu soi na tong na ba to ne ye ai na khale ngo akoi gi maitai gi ai ga Manipur gi folk tale sa pebet ki wari khangi ko nem cha ki gen hojik to ri se pebet mama na macha chaw ba ngai ba do okay adu hang do hang do la boi ma si kana no ni adum thi ro ko pebet masana pebet mama sin pebet macha chaw na ba ngai ra ga mapung phara kanda pha long na pai ra ga kano ma to ram ba do adu lai ga la hai ba si chu masi folk tale se yam na marui madu pa ba sami ko
ana hayeng emja ki gen mai bang matam du sara kanda bang law pai da chakradi okay chumra adu su khang batai lani yam hairaga laisu yaw da ba di adu do khang da du laisu yaw da ko wi ko ai chwai da ngasi hauji ki an bi won thamjage okay thagasiri wa session da maka tap se user Satyajeet la se Satyajeet CM gi interview si da CM na thambasi yamna balance oina thambagi wafam di thami adu karam kan da balance oi basina mo morega akoi miyam na hainari ba moroina miyam amsung CSO singna hairi ba wafam ha tare sigadi karma kai kada no khena bi mami su saw ta bo ham slay aduna karam kan da yamna optimistic oi bagi afaba natraga optimistic oi men bagi asoi basu dum la ka do mali aduna si as a journalist moina just as ni mo kan da kamai thambi akui ozandi tamunde ayam beloi thambi khra ko masagi discussion ke ne kan sida atopa hajki cheta hobo khoto ba sum yeng kan da khoi yeng kan da akui ki yanam de interview se yanam de khoi thamjare se interaction se khariam toin to bo phai hai sima interaction to kan sida ngasi gi khumak ba dagi awa ba chitha ba du tholai ne ba point je esi hai ko bene khali se kari no na aduna akui khara yamna to ba ma phai mapan gi lakpa du unai dina ko rain to wachina khara yamna akoi saga su yam una dana khona dana yam interaction ma ai unofficial or su official or su una basi phai mai tari akoi gi leader ai se prajana kari khali ge hai base hai du khang de saji una basi gi kanna ba ngasai du to khaje ba asu ba to kanna ba amri kai phangge kan da government gi mai vision kadom chalino haibadi khoi prachar khangi kai thak interview du la amatung de khangi ne busi je aduna amorom dari musi gi interview to busi phai haibisi ma thamjage ba mathang na khoi gi kan se hojiki wording magi kai ka mapan da leiba mi gi akhoi gi journalist khangde citizen sing je wakan je manipur se kamani uge haiba kai no mai ui hang pu question sida hang basi am lui hang basi magi mai thom magi wakan je loi khange hang bo hang se da hang basi da yam dangerous oi ba da suppose Manipur government se Imphal dagi ni hai kaina haiba gumba concept am la e hangba da yob ni masi kaman chumbano kaina ko akhoi no ji tam je tam dagi na ka haiba kan akhoi no ha ka tam ma ji am very complex word ne suppose bazar thamiban da leiba ri report leiba ri thangal baza pongna baza leiba si su tam ne ari chinghong da leiba suppose council ta haida ko phai leiba su tam ne ara facility kam khena ge sugumba mayam aduga mi siu kam khani haid madu leiba punamak loima facility loina phangbanate madu gi difference ma lei plus akhoi gi administration che tam ching khaidok pi concept ama yam toina sana ba kangu ma yawdo madu trip tu da madu gi kanu sing ki madu gi wahi sing do madu ui have tham subject ba mathang yam dangerous train ama khoina hangak pa akhoi gi sita chum thong ba da tanjani ba adana hangak matam da khoina pam ba khoi leader se phalong chum thok pa pam somna hangi do ale haidra somna hangi do lali sumana hangadab ni kaina haba tum thok pagi explain to ba madugum ba do pami mathang da ani subda khoina sumata mana civil society se mana manipuri iram ba mana akhoi NRC gi concept hangba se NRC hangba se mana maitei mayam na pam ba dong hayo natiu manipur da matoda madura haitu se masi pam se maitei na nate whole manipur da leba indigenous population indigenous mayam na native na pami kaina adwaina ko madu kaina hakana civil society suppose emsu hairo kokomi hairo ma khangde folk sagar ma se all manipur represent to ni ka habi concept ama madu khitang haiba ama aseng to ko ma su darkar we have se ma have thamjage madu thamani ga koina haji mapan da le basing ja u matam abu du ga amana u matam da akoi gi MLA khangde ma khangde ko mem se ethnicity do na urap haji wangam da su akoi na ngang se every kind haiba gi akoi se hawaii ne che kuntha hoji oje akoi ne ne do tamoga masing sui den to ido kuntha dunia smai aduna missing je represent to se whole manipur represent to halo okay odo sida ina marata lagning mom na ozan su thambi bu da chief minister gi hojiki interview sida haibasi May 3rd 2023 gi Manipur crisis si thokting ma wang da di Manipur da political demand si thoina lem de ha wa hom thami aduga crisis lam tung da political demand lak pani ha popur ma masigi si NRC gi demand bu ro aduga leiba ton ton department mayam na taliba khoi demand sing si dum crisis si gi mawang da so dum leiba di mali ina khan bada kamai thami ni si to akhoi gi pot issue ani hum leiba ko pot issue ni sir ihan ham da khoi gi masi illegal immigrant plus akhoi gi suspension of operation da leiba militants masi gi issue sta ya petang thamja ge hoji gi mandi laina na masi kai hakana 2023 gi mamang da yam toina haiba se akhoi gi separate kaina haiba wa haise akhoi sina di khoi tande sum haidra madu mutung da ya khoi separate talak pani ka haiba se masi la le
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 1998 ꯗꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 이번 매암세 마두다 인터로커터 매암 아니기 머니푸르 거먼기 리프레젠테티브 매암 모이게 디스커션 떠보다 모이나 에브리 미팅 코딩기 아니 다 떠 코딩기 제기 좀 미팅 떠이잖아 마두다 아코이기 동안 뭐 홈랜드 POC 뭐 디만드 떠요 하이자 before 2023네요 아두나 나사기 머니푸르다 핵 락바다기 와이 사전나라가 constitution이 ям 클리컬 하이레 프리엄블다 머니푸르기 마땅다 ngam바야디 aku Manipur thugabi wangam bayade kai hairaga adu ngangi madu aduga example amana 2018 da Manipur people's bill Manipur gi issue Manipur da indigenous population gi masing khangdok si kan haiba matang se always irang thoe so champuri rang thogi manding sang birang mani 2018 gi madu tawkan mi si dan kwatra body lauda dana adigi more gum bata haiba pham sing se da mi sina chingnara di kai bum tarok tere hai tari madu bill pass to na khana bata irang thole ado madu gi do president na Manipur irang tholamna Manipur indigenous ki khangdi NRC hek tor matam se irang thola kaneba aduna 2023 gi mamang da Manipur problem amta leram de loi nusinara mi haibase chumi ko hajiki smandi manade adubu madugi yumdi saba hokre de foundation di tha khre haidi thugai na ko kai na myam se aduna ground reality di chapa yai adu yai haibasu madu yai adubu adigi amana khore sum yeng basina amana NRC si haifetang panjani musi kai hakanda musi akhoi gi haje debate ama yakoi tawna re hoisi 1951 gi lei ti ka loi to khre je ba hoje haisina hoji akhoi gi chief minister proposal am puthore ba akhoi na haibase maru oi deu kaino order to gi chief minister su order to de ma do akhoi na order to chaloi form to karam chaloi ba chief minister to buding am ba chief minister na discussion nam toroga kamai to sigi haibje kui akhoi tarai se akhoi na haire thengmale sine ga so SIR ki example ju pi Bengal mi lok thok gi do hai se yam short period da to process te ba hadu yam kan irang thok te na Bengal ka ta pa do khra du yawi ko adu yawi adu supreme court oni ko madung mai na to ge hado within a short period of time Manipur da irang sam tang resolve to hlam gi ha ta di masi oi ta di pe na ba hadi mi lok thok se ha te ko sikari na proof to ge ka da man so hange illegal immigrant si hajik biometrics lori bra ka hang man so hang bra si yaw ni adu biometrics dum to ri hai ne ba Madura akhoi do hai sina suppose hojik kamjong kano ga yeng pyo irang thoi je Madura lei se Myanmar chang akani nahan mui asomni ka kapak pada sui hai do kano ni bai phei ni sui do hai matam mi lising da lei khre mapan gi adura borders lising lei ba se akhoi gi kamjong da lei ba da gi namni gi kai ki wangli mui na hai do sida le ma mi sing do ka chak do khani mi sing je do mangi khole hai do kai na madagi thalo jaga litan yo gi kampupi ka cha pu yo gi jwa ma absorb to gi do ne ba kai no same population ni same language ni same face ni same ethnicity ni aduna masigu mayam se yam concrete oiba structure ma lakhot kani na madugi proposal ma madum bado yam thuna to na phai ngasagi kano da narrative ta aduga sagi hangbada ngasagi ba honesty am di wi honorable akhoi chief minister se mana bada akhoi ishona ngona tanjam di pire do masi se anybody the people the line mo na khalle ha se masane accept tawe haidi oi ba se crisis resolve tong no crisis kai no anybody thai no oi ki chief minister matam swine thok na te mane he oi ba da dum oi re ba maduna di I want opportunity bi na ayong tani toge ha na khalle ha bagi madugi will power ma lei ba do madu mudi phai to view ha ba sima aduga akhoi gi yam toina hai ba ma trust deficit su yam toina hai masi trust deficit che akhoi no hai se among the citizens in late year pa jagi common masses study trust deficit khangdi ama khangdi akhoi no party si di Manipur the peace labor that thugai ba na ba ma hone ai su mini na phawi hena chief minister na haibam si going to he na going to he kus to he kai na ma haibane ba kai ba ma khoi ne kanum taw tan da madu was be na hang badu jiri chale irang thwe ko adagi ukhul chale irang thwe aba ai su mini na kai gom taw bra haibadu chingnei masida akhoi gi reaction habam le government kai tawgi hakanda masida magi response madu gi ani to yeng na NI da sinakre hayo NI torkani na masida khoi yeng base NI da ngakta sinaba sina su PND suppose akhoi gi Manorama incident matam da inquiry eki makhada NI da sinaba gi am lubam leyeba masigi se hapetang si tanjas lojani na suppose akhoi gi jiri bam incident na akhoi gi cookie gi kaki mar am happen sha pf na adu NI da sinayeba NI da sinaba do mana charge story se NI na pakhet ba case anti terror makhal pakhet to ne adu tari terrorism ne
mana thijandoise terror activities ne ba mana lokali do CRP te attack torpa mui ma'am du mathakta ina pa khali ne ba akoi hojiki yam lu ba sige da tinsan biro tong lo bido aha mai case to ina pa da chume ko akun bagi mi ahum hat khibase CRPF na kapase ena pai gre ena pai adune yam lu reise ena pai bada hojik se madugi FIR yenge ya de khotte kan hojik ma'am thuna reise madu kamaina ige do kamaina investigate to ino hedo investigate to do koi khangde ba man to do citizen ahum duna moi attack tor pui moi da moi ya gesa to bane CRPF to so yoram dadi adu potu udre me koi khangde koi akoina adu keno do khangde adu masigi angle se aduna ne suma kandadi citizen solok padadi ena na pai da madi kairo mai limitation ne bu terror aduna madu so york ta bra yae adu plus matam kya wichaning khangde miam no di khoi CSO na di hari posi judicial inquiry to ha gi di manu em kan leibne dubu sigi ona tare de NI na pai gi posina kada fu na miam na pamliba demand siga chuna bangam gani ne lowi kamai thamini hojiki se manipur gi se poch ani to iko manipur inquiry am to khre haji phadi phai inquiry report asem am tholakane inquiry lor matung da suppose hojik ma'am na akhoi judges ma'am na haibadadi akhoi lawyer ma'am na haibadadi former retired ko hana retired oraba sitting judge amagi man head toroga thaina akhoi pam upendra yam tobiramane masu lekidre ko upendra na akhoi manorama gi tawi jun 18 gi tawi mathang ari wa bagai firing gi tawi matwai tawdra ma tawradi phai madu da inquiry to basis da na magi issue ani hum nei ne ba aina tor matung da kari to doino si only recommend tor ba ma madu gi matung da kai ma cha set file tor ga madu gi matha thagot lokholadi madu phaiye ba akhoi no ji harisina handak tawtar di tawda bi inquiry tawda bi adubu makha ta ba follow up action ju to ba yana ba power khari am piraga adane inquiry ek ki makha to na phai haise mase kari gi no hai kan da hana tawda suppose wabaga gi harisine wabaga firing am koi na matam changdra manorma gi hari apui change madu gi mayam du gi answer se ngasi polai ke juneting isu judicial inquiry to judicial inquiry do serge south of phamna ko atmaya de phamna journalist man phamna ko tigi tari ne everyday tari ne ba recovery ni adagi manorma incident to da yam lubana kau ya de fulang na ide maduri asana fali matam sebiten asana fali CEO do ma lawai ai longoi lepo ka madulum launa da khonna da tor kan nambuna to ka da madu gi kana bamna machi tor kan da open oi pam la kan ba inquiry ek oi ta di lalpal khoi gi madu gi proceeding se khoi chang ta bi ya ena gi proceeding khoi chang ta bi ya de suppose khoi gi kangla manung da thaina khoi gi han jaw bi ming se pan ba si ya ba ya da khang de khoi gi adu pan jaroi ko rape case amada keno se inquiry to ba court martial to ba madu changaga madu tawri do every proceeding do court martial ko journalist ni changaga tai yenge ba okay adu hojiki keno sida di ka haje tare ena gi prof sida di masi kari progress dai gi project kam khawngoi ba oi makse adu manung da leraga court puthor ko adu inquiry ek makha to ta di proceeding ama kai gi tawri gi adu hojiki inquiry ek expansion gi kana bamna ne hojiki ena to kan sida ena mayam kari kari howi ka je hangoi ba mana Chingnaba mi do karogi statement lo ne ba inquiry gi makhadal adi mi khudi makta sobna haibining ba kano du gi opportunity pi suppose lalpa khangde tamo khangde changaga aina changaga CCP do ni man affidavit man declaration madugi matam notice ka thoga ko to do ni adura open ba accountable ba kana bagi di inquiry na kana ga ni na tham